Vanoi gam tina kukichate hozo sina bon chawin ni khupa tolbol January ni simnga Monday ni khuin zong thuso anangai ki hiti thuso ngai taw hiti zanima salang January ni simni ni khuchun security force on sungpi gam ka Henglep police station hop sunga sijang khusunga kunin Galmanchah phabe Mandoh vinehi sijang khusunga Galmanchah Mandoh haucho pumpi medium size rocket ni agi dan kg somli agi che chule sim2 double barrel thum chule sim2 single barrel khat Mandoh vinehi chule security force on zanimasa January ni sim khat ni khuchun songpi gam ka Henglep police station hop sunga Jing pheile langching manbi khusunga kunin Galmanchah phabe Mandoh vinehi chumuna Galmanchah Mandoh haucho pumpi alin ta khat agi dan kg zakhat vela gi khat to telescopic daylight scope ki to sa sniper rifle khat to sim2 single barrel ni chule 9mm pistol khat to magazine khat chule 7.62 mm live round mei changa chule 12 bore mei chang som to sim2 bomb IED agi dan kg thuma gi khat Mandoh vinehi Manipur state sunga cheng zalenam zosi Manipur state sunga ki pun khom ding dei khole Manipur territorial integrity Manipur gam sung suke loading nom ho adingin Manipur state capital Imphal ko pisung aki hongjing 18 Meitei CSO coordinating committee on Manipur integrity kokomia convener Khuraizam athoba ki pan phongdoi na hi sule ama pan sebe na Imphal phai cham sung hi kitha ki mat gale tul ima chaum tapon Pachom khat aki patchun Imphal phai cham sunga chamnele mona tai ti na ma pa na phongdoi na hi Imphal phai cham sunga cheng hon airport hole hospital hochule educational institution ho school mun ho boina ima cham lo hilien azun chi tawin Imphal phai cham sunga boina ima cham ta poitin ama pan sebe Sulema pan sebe na Imphal phai cham sunga mizo hole marsim lai chapang honjong boina ima cham lo hilin athim zil naw azom taw vitin kokomi convener Khuraizam athoba ki pan phongdoi na hi Imphal ko pisunga thim zil munza chumchum ho medical le higher education za chumchum la ho a mizo hole marsim lai chapang hon boina ima cham lo hila asu boining lo hila athim zil naw ki zomuhin Imphal ko pisunga boina ta poi samnom tai ti aphot chen khat hi tin zong chuchi Khuraizam athoba ki pan phongdoi na hi Manipur state sunga police department ho ki thu pidingan ki simdo village defense force VDF ti akimin wo hon ki phinna za chumchum bol ho Manipur government in asan pi lo to kilhonin village defense force VDF central committee hon to gun khat in semovin aung thlongding January ni sim som le gup ni khoting le ki phinna na sata ki chilha piding hi ti na phongdo vin hi Village Defense Force VDF Fon Dimanabol Hall Government in Asan Pilova no thaba koi pi naw chungin aphamol he jing 18 Thobal District Akona VDF Welfare Association alam kai khanin phamosa na thu ho phongdoi na hi Village Defense Force VDF Fon Government hinga demand zat chumchuman pilu taw vin Dimanabol naw chungchang thua memorandum tamta zong na pilu taw vin Village Defense Force VDF Fon thalo kalsa hinading pay structure sim phat hinading sule service regularization chi hla sading permanent hla sading sule police act 1861 section 18 chu a hiding dolta chi hla sading tia dimana na pi lu ro hi India gam sungpum pi ang thlongding sangni le somni le sagi kumkiting le census chi hlading hitan chuchi general census chu Manipur state sunga chi hlading mele hon adei sa povin census chi hla lo thein dingin political party somni ni hon ki phinna zat chumchum man bolvin to gun zat chumchum man semovin congress sole BJP hopan in mele political party som hon chuchi census do dal naw thu hon phongdo vin hi chutia mele political party hon to gun tamta asim nong Mehlei Congress MP Bimol Koizam Kitipan Tuponan Bolin Chuchi Census chi hlading phamos an thu hon phongdo in hi Manipur state sunga gale tol umzi le Manipur state sunga popular government lova census chi hlading chu mehlei hon ada theilowu ahin President's rule umpet a Manipur state sunga census chi hla mehlei ho deilengai bangta census akila akha lova hi le khunung le mehlei ho adinga aman naung hi kha ding so mehlei political party hole mehlei politician ho hi lungphamo hi tawvi Manipur state sunga gali tul ho ki chai lo laya samne di ta ki sim lo laya chule government hatta lo laya
sensa sa chi hlading hi chi Dr. Bimola Koizam Lok Sabha MP pa zong hin adat thelo laya hi sule ama pa na sei na sensa sa chi hlading su angaya hin apoi mo khata hin ahin la thuno bautam ho imacha ki su to lo laya general sensa sa kila ading hi apapuitin ama pan sensa kila ading ado dal na thu ho phongdo in hi Thobal District Khongjom Police Station Hupsung National Highway 102 pang Khongjom Khumuna kunin mithisa pasal thisa khathilung khat anmuda uvine hi chuchi mithilung chu zan hi Sunday ni khoni hla lang ni dan thum vela anmuda o hian chuchi mithi pa chu khamne theizi a thi hiding in aging mo vin hi zani Sunday ni khuchun Manipura kona nu mei khadin Greater Noida muna achen khompi South Korea pasal khat chu achen na hlon ain mun hlon chun an that do in hi chuchi South Korea mi pa chu dak hi u akitin achen khompi chuchi Manipura kona milong nu mei nu chun athi ding kun cha hospital an pulu thidanin hospital authority hon police on het sa uvin hi chuchi mithat nu chu lunjiana pamaya kitin ama nu hin chuchi South Korea mi pa to in kharan seng khom thlona South Korea mi pan khamna thei bola zulesa ane a kham ting le chuchi nu mei nu chu asu gen thei jing hidanin ama nu na phongdo in chutia athu lel ke phat a ama nun chuchi South Korea mi pa chunga khut an hla hidanin ama nun police on het sai ne hi chuchi South Korea mi pa dak hi kitipa chu Greater Noida muna mobile company khara manager hidanin ki sei na hi milong no mei nu chun achen khompi South Korea mi pa chu chema o phang an sutpi hidanin zong ki sei Meilei ho scheduled tribe hineding wa panana jing Mite tribe union MMTU hon thupon hin bolovian Meilei ho scheduled tribe akipi lo wa hile vote ki haloading no ST no vote campaign achi hla pi pan ki taw vin hi Suchi Mite tribe union hon ki khop khom na khan an chi hla piu vin Meilei mi pi ho phata awareness building Meilei ho scheduled tribe status pe hineding vin chuchi ki loi khom na ho chun pan sate in alaw vin hi chuchi MMTU hon sei be na vuchun izemtia census le delimitation achi hla am sange ya Meilei ho scheduled tribe status akipi lo wa hi le Meilei ho ki chai su hilding Meilei ho mangtha su hilding hitaw vitin chuchi MMTU ho chun a phongdo vin hi Myanmar Independence Day January ni simli hi to khlonin Myanmar junta sipai hon jani January ni simli ni khuchun songkul tang ho mi tamta mi sangup tawang cho General Amnesty piding ngaidam na thingse na ngaidam ding tin mi sangup tawang thlado ding ana go vin hi Myanmar junta sipai hon Myanmar gamsunga February ni simkhat sang ni le som ni le khat ni khua military coup abol wakipat Myanmar gamsunga junta government dodal na apan la ho milham ho anmat ho mi tamta cho zani Sunday ni khu January ni simli ni khu chun agoma mi sangup le zakhat le som thum le li cho thlado ding in National Defense and Security Council hon thuso na bolovin hi Myanmar junta sipai hon thlado dinga good ho chuchi mi sangu wal hol achun foreign gam mi ho gamdang ho mi som ngali ni zong pangu vin hi Myanmarin British government ho akona chamthla na munau hi kum som sagi leged hitan Myanmarin sangkhat jako som li leged January ni simli ni khuwa British ho khut akona chamthla na anamu hitai junta sipai hon sungkol tang ho mi sangu phlado dinga good ho la achun Myanmar government lui ho Minister lui uye tutkiti Information Minister pa zong chon hlada uvin hi ama pa hi sang ni le som ni le thum kuma kum som sungkul tang dinga Myanmar court kharin thutan na an bolo hi Myanmar sagang region hup sunga budalin ko pisunga People's Defense Force PDF phone junta sipai ho panmun ho mun thum an to phau vin hi Budalin ko pisunga junta sipai ho to namun General Administration Office GAD Office le Police Station chukile junta sipai ho private school khana to naw mun cho People's Defense Force PDF phone zani Sunday jingka anabulu hi People's Defense Force PDF group khat rocket fighter ti akimin wo hon ase na wachun chuchi to gun cho PDF phone thathum masanga to gun an se mohitan PDF phone khupi sunga junta sipai ho panmon linta panmun alien chi thum abulu nung chun junta sipai hon chumun la ho chun da hlawvin an zamdo su hil taw vetin PDF phone phongdo vin hi chuchi junta sipai ho chu an zamdo uvin budalin khupi sungma ma junta sipai ho panmun mun thuma an ki khol khom ki taw vetin PDF phone phongdo vin hi
Budalin khupi sungsu Myanmar junta sipai hon van leng ho mangchan bom na khi khumuwin tuni Monday jingka injong budalin khupi sunga junta sipai hole PDF ho ki kap tu jing na live vetin thuso ki muchen hin phong do vin hi budalin khupi sunga tu ge ya junta sipai hon to pha na layo chuchi kem thum chu PDF phone to pha te ne ding in pan sa te na law vin chuchi kem thum chu la do te ding to go na siam jing vin hi Sagang reason hupsung katha khupi sungin zong zani Sunday ni khuchun People's Defense Force PDF photo Myanmar junta sipai hon satain an ki kap tu kiduvin katha khupi sung khupi pamla a junta sipai hole PDF ho ki kap tu nau chu an chal pe in katha khupi sungin zong PDF hole junta sipai ho aki kap tu pantau vin hi Katha khupi pamla ho zo si chu People's Defense Force PDF phone ato pha taw vin katha khupi sung bo chu Myanmar junta sipai hon ato phau vin khupi sung ki chu nen satain aki kap tu jing vin hi hichi katha khupi sung hi sagang reason le Kachin state gamgil au mahin People's Defense Force PDF phole kya ye ho na ki thuwa junta sipai ho chunga na sata agalan bol hidanin zong ki seye Katha khupi pamla a ki dona wachun kya ye le PDF phone Myanmar junta sipai ho Galmanchah atam ta zon ki chom da uvine hi Katha khupi sungsu Myanmar junta sipai hon bom tam ta an hi khumuwin bom som nga to bang an hi khumuwin hi sutia junta sipai hon katha khupi sung boma bulu jing nung vin khupi sunga cheng mi hlam hon khupi sung an da hlau vin khupi sunga kunin an jam do su hil taw vetin thuso ki muchun hin phung do vin hi Bago reason yadisi township hup sunga People's Defense Force PDF phone Myanmar junta sipai ho panmun ho bulu na wachun Myanmar junta sipai ho mitam ten thinan to vin junta sipai ho mitam ta an kitong khaw vin chule People's Defense Force PDF phone Myanmar junta sipai ho ahingin mithum an manu vin hi People's Defense Force PDF phone yadisi township hup sunga Myanmar junta sipai ho panmun munni zen an bulu wahin Myanmar junta sipai mitam ta na tharwin chule Galmanchah atam ta zon ki chom do vin hi People's Defense Force PDF phone Myanmar junta sipai ho panmun ni outpost ni bulu na wachun Myanmar junta sipai ho million thinan to vin chule Myanmar junta sipai reinforcement team ho mi som segi to bang ho ong ki tol ho cho People's Defense Force PDF phone ambusa na bolu vin ambusa bol na wachun People's Defense Force PDF phone Myanmar junta sipai ho mi som ni an kapli uvin hi Sule chuchini khuma ma chun People's Defense Force PDF ho nei pido le tonggu akona hungki pando chuchi People's Defense Force PDF group ho chun omi adu khusunga junta sipai ho chu anbulu vin Myanmar junta sipai ho mi somni tobangan thatkit vin chule junta sipai ho ahingin mithum anamanu vin hi Sutia Myanmar junta sipai ho mitam ten thina tu wachule mitam ta akito khawwa ahinga mi phabe bakimat nung vin Myanmar junta sipai hon sitaung lui panga People's Defense Force PDF open mun hocho bomin satain anabulu vin hi United States sipai hon Venezuela President Nicolas Maduro le Zino Celia Flores Caracas kupi sunga kuna amat dauva US gam sunga apulu nung vin US Secretary of State Marco Rubio an tuponan bolin Venezuela gam sunga election nading to ogon hi laye chuchi election nading to ogon chu kisim lo lai hi kisim thelo lai ding hi tin apong do in hi chule US Secretary of State Marco Rubio an seina chun media mi hon hi chi Nicolas Maduro khitipa hi President tin min bo daw hen ama pa hi president hi pon khamna thei zule apang hi bo vetin an het sein hi Hitsi Nicolas Maduro kitipa hi Venezuela gam vaipu head of state hipon president hipoi ama pa hi Venezuela president hipon hunama president vaipu una apu wanga hunama president vaipu una na po hibovin president akisim lo hitin chuchi Marco Rubio chun thuso mi hon het sen hi United States sipai hon Venezuela gamsung Venezuela capital Caracas kopi akuna Venezuela president dana Nicolas Maduro le azinu apu mangnung vin Venezuela military hon zani Sunday ni khuchun thuponan bolovin Venezuela president dana Nicolas Maduro nuido wana pang Delcy Rodriguez cho Venezuela acting leader dingin an thlengdo taw vinhi United States sipai hon Venezuela gamsunga Venezuela president dana Nicolas Maduro le azino apui mangnungo United States gamsunga apu mangnung vin United States Secretary of State Marco Rubio in Caribbean tuipi chunga Cuba gamsung chung sang thu ho na phapu in
Cuba government zong hi problem lin ta khat hi tin ama pan an phongdo in hi si Cuba government ho hi United States government do dal na an chatlo jing hi vin Cuba gam sung hi US gam sung Florida akuna kilometer som ko vel bowa gamla Caribbean tuipi chunga hi Cuba government in phat sile Union of Soviet Socialist Republic USSR tua Russia kiti ho hi anadin pizing vin Russia to an kito jing hi vi sangkhat jako som gubleni kumchun Cuba gam sunga Russia in nuclear Galmanchah ho to luding agodzi in USA to anakidin tevin Cuba zia USA le USSR nuclear galpian kito di set hiuvi Tuso mi khon US Secretary of State Marco Rubio hinga do ana nei na wachun US sipai ho tua Venezuela gam sunga umden hi wam tia thudo odo na wachun ama pan an don budin US sipai ho tua Venezuela gam sunga koima umden puvi chuchi operation cho US sipai hon nidan ni sunga ag to la uva nidan ni sunga chuchi Venezuela President Pal Azinu so hin po do uva nidan ni zova Venezuela gam sung su hinda la uitai tin US Secretary of State Marco Rubio in phongdo in hi Western Hemisphere la hoa United States in athani now abol theina hog vit sa ding ago vin chutokilon chun US National Security Strategy document an chilha pizingo Monroe Doctrine chu chilha piding ago taw vin hi chuchi doctrine chu thildang hi pon US government in gamdang ho gina bol nau khat hin apet ta gi nei macha bol hi zong leo hi chi Monroe Doctrine dung zuya US in sumun vela gam ho chung gina bol masat naw wa kilazing hi Shumlam gam kai sunga thanin ho zo si United States in akhut ta uwat soiding ago vin Shumlam gam kai acheng gamdang ho zo sin United States government thupi ho anin ading vin US government in ginan bol masataw vin hi US President Donald Trump in Sena Venezuela gam sung vai pu na kison hlu hitan Venezuela gam sunga di lo ta vai na pu chuchi Nicolas Maduro vai pu na chu kilapi hitan Venezuela gam sung ki vai pu na hi phata ki vel hading hi tin ama pan phungdo in hi sule Venezuela gam sunga thautuyum ho oil reserve ho chu US company hon phata vet holding ho hidan zong phungdo in hi United States sipai hon Caribbean tuipi le Pacific tuipi chunga khamne thei do dalna apan la anawa thina na to Cuba mi ho agoma mi som thumle ni vel hidanin zong phongdo vin hi chutia US government in khamne thei do dalna a adia Venezuela akona hong ki podo khamne thei ho do dalna apan la anawa chun mi zakhat walin thinan to taw vin hi chutia US in Venezuela do dalna a apan la an ho chutia ato chai nung vin US President Donald Trump in Cuba government gina hin bolin Cuba government zong athuding kun sa hidanin gina hin boltan hi Sule United States President Donald Trump in Iran gam sung boina chungchang in zong thupunan bolin Iran gam sunga ki phinabol ho mithlam ho athi be kida hile Iran government sunga na sata US government in action kilading hitin gina khauta hin boltan hi Iran gam sunga sumle pai ha sana lin ta hlunungin mi pi hon ki phinnan sata na bolovin kai hlangun la ho a ki phinnan bolovin mi pi ho le police so kin hotu na wachun mi pi ho mi get in thinan to ta win chile police mili to agoma mi som le nin thinan to hitai Tule to Iran gam sunga vaipu Islamic Republic ho hi US government in atosot lo hi lo hin US government to hichi Iran gam sung vaipu ho Islamic Republic ho Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei vaipu na hi US government in nasata do dal jingo hi Iran government in nuclear Galmanchah ho sim do teding Galmanchah zat chum sim do ding US le Israel to kido jing ding to gon sim jing zilvin agam sungwa economy haten a hlasam economy haten a hesutan chudokilon chun Iran gam sunga sumle pa ha sanalin ta na hlungtan US dollar khatto Iran currency sang somli ko kibang hilan hitai Iran gam sunga mi pi hon Tule to vaipu ho vaipu na do dal na in ki phinna na sata an boltaw vin achi sa kumni masang chun Iran gam sunga muslim no mei khat pun khu lo zia Iran sipai ho na thanu vin thina tu zia Iran gam sunga ki phinna na sata anum lai chun mi pi mi tam ten thina na tu vin tu chunga sumle pai hla samji a ki phinna bol hi ani ve chan na hin tu chunga ki phinna bol ho Iran government in athaw wa hi lo le masanga banga hin tha be kit wa hi le Iran gam sunga US sipai hon na sata a action ala ding hitai tin US President Donald Trump in a phongdo in a hi Bangladesh gam sunga Hindu pasal khat
business ball khokondas ki than chunga Bangladesh sipai hon Bangladesh police son mithat hidinga gin mo mithum an Mandoh vin hi Bangladesh sipai rapid action battalion RAB hon zani Sunday ni khuchun chuchi khokondas ki tipa that hola mithum chu an Mandoh vin hi chuchi khokondas ki tipa chu Hindu hin ama pa hin December ni sim som thum lekhat jana ain lam azot peta Muslim hon an madova meya an halo hin ahinglaya meya an halna wachun ama pa pukrisung an kisom ludin hospital ani phapep zonungin ata asachung mein hata ka anung chun ama pa dam do zo talovin hospital a kichen namuna chun an thi na hi Bangladesh gamsunga Hindu ho itia hi khatve le anaki that jing hitaw vin Bangladesh gamsunga tu a interim government ho vai puna noya hi Hindu ho hi hata asugen the jingu hi thusu isanin ki chai tai thusu ngai ho zo sin bon chawini ko pha